kora subscribe, like, share and comment ku Ntambara TV News. Ikibazo rero kizanwa n'ibihugu byo hanze ariko bigafashwa n'abatutsi bagumirije kutifata k'abakongomani ahubwo bagashira amatwi hanze bakaba nkaho ari ibyitso by'ibihugu byo hanze muri Kongo. Icyo kitunje mbere yo kwamagana gusaba bene wacu bose cyane cyane abatutsi kumenya yuko niba bari muri Kongo bagomba kumenya ko abakongomani bakorera Kongo, kandi tukifatanya kwamagana ibi bihugu byo hanze iyi ngoma ya FPR ya NRM bigumirije gufata abatutsi ingwate bikavuga bati bagiye gukora ambire himatutsi. Ibyo rero bigatuma abakongomani bose bagira ubwoba bakavuga bati abantu kumbe turi kumwe ariko kumbe bari mu bindi byo kudutoteza. Ese gato mbere ujya kuri icyo kindi cya nyuma, iyo barimo barahaguruka gutoteza abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, wowe ntabwo uba urimo bo batoteza? Njyewe ntaho naba mbirimo, kuko njyewe ntabwo nzi ko igihugu cyanjye ari Kongo. Imbaraga zanje ubwenge bwanje mbushize ku mahoro n'amajambere ga Kongo naho abandi. Ariko nawe uvuga ikinyarwanda, kuko baramagana umuntu wese uvuga ikinyarwanda. Oya, ntaho bamagana umuntu uvuga ikinyarwanda, bamagana abantu babi, kuko nuko n'ubi butandukanye nyine ku shusho, ariko hariho n'abagenda bikeka nka General Makenga, General Nkunda, n'abantu barwanye mu izi ntambara zose, akarwana mu Rwanda yitwa umunyarwanda, akarwana muri Kongo yitwa umukongomani. Rero bikagumiriza gushyiraho urujijo hagati y'abakongomani bakibaza ati kweri aba bantu ni abakongomani n'abanyarwanda ba General Ntaganda bose niko byabaye, na nibyo bigenda byongera umwijima hagati y'abaturage ba Kongo hamwe n'abatutsi. Wari urangije ku cyanyuma rero icyakorwa kugira ngo birangire. Ikindi cyakorwa ni uguhana. Tugomba guhera mwazira ntambara zamaze abantu, tugahera kuri raporo mapping. Bari abantu bose bakoze amahano bagakubitwa bagahanwa bagashira ku justice. Noneho nabo bariko bari gukora ibi byo gushira ama message yo gutoteza bamwe bakamenyekana, ariko nguko Nyamuhonza bivuze ntari kugira ngo ubari mututsi akoze icyaha ntakwiye guhanwa. Bose bakwiye guhanwa, ariko ndahanwe kubera ari umututsi naho kubera ari umundani. Uwari we wese ukoze icyaha agahanwa. Icyanyuma ndangirijeho rero, amahoro kugira ngo gagaruke mu karere nuko haba kwihanganirana ni mu bihugu byose. U Rwanda ruhora ruza muri Kongo ruri gushaka FDLR ntabwo abavuye mu Rwanda bahunze muri Kongo, aho bose yari abasirikare. Haje hahunze abasirikare, abagore, abana na benshi, kugeza ubu ngubu benshi bahunze abasirikare ntaho bakiriho. None cyagikwiye gukora kugira ngo tugire amahoro mu karere nuko u Rwanda rwakwemera rukakira abantu barwo bakaganira iwabo bakarangiza ibibazo byabo kugira ngo badusigire amahoro batekuzaje barahora bari. Ariko ibyo u Rwanda rwarabyanze. Kubyanga nuko bazi yuko nico bazaje barahora bari kugenderaho, bavuga ko ari abantu bakoze jenoside, ko bataganira n'abantu bakoze jenoside. Jenoside abayikoze kugira ngo umuntu abe yaravuye mu Rwanda muri 94 kugera ubu ngubu abasigaye bari none bangahe kugira ngo bavuge bose bakoze jenoside. Icyo dusaba no kugira ngo tugire amahoro, kandi amahoro ntibagira igiciro. Tugere gufatanya twewe rero nk'abakongomani, David Karambi bose ni bamwe n'abandi bose tukifatanya kugira ngo dusabe kugira ngo abaturage ba Kongo, abaturage b'u Rwanda, abaturage b'u Uganda bateye guhora bari guteranwa n'abo bagabo babiri ba NRM na FPR. Ahubwo dushake koko ko abaturage baba bamwe, none ngo abantu babe bamwe nuko hose na bihugu bidukikije haba ibiganiro hagashirwaho ingoma ya demokarasi, aho kugira ngo hashirweho ingoma y'igitugu yo guhora irakuza ubushotoranyi no guteranya abaturage. Hanyuma se mwebwe icyo mwakora nk'abayobozi bahagarariye abaturage, uretse kuvuga ngo ibihugu byo hanze, leta ya Kongo ibigenze gutya na gutya, mwebwe nk'abayobozi ni iki mwakora kugira ngo mufashe nk'inzangano nk'izi ngizi kugira ngo zishire, n'abavuga ibintu nk'ibi ngibi ntibongere kubivuga, n'abo bantu urimo uravuga bo muri FDLR, mwebwe mwakora iki kugira ngo
bave ku butaka bwa Kongo mugira amahoro? kampere ku cyanyuma ntabwo u Rwanda rukeneye ko FDLR riva hano muri Kongo, kuko guhera muri mwaka w'igihumbi kimwe mirongo icyenda na gatandatu kugeza ubu ngubu bamaze kugera hano muri Kongo mu nshuro zigeze muri 10. baza bavuga ngo baje gushaka FDLR, ariko bakagenda bakarenga naho ziri bakagira na Kinshasa bagafata ubutegetsi bakayobora aho naho ziri hose, ariko ntibagire icyo babikoraho. Ni ukuvuga yuko bakeneye kuziba hano kuko bazifashe ngaho ari urucuruzo rwabo. None mwebwe mwakora iki kugira ngo mubafashe ziveyo zigende? Twewe icyo twakora nk'abadepite, icyo twakora ni ugusansibiliza amahanga n'abaturage bose kugira ngo bumve yuko inzira y'amahoro ari inzira yo kuganira ibiganiro, naho inzira y'intambara turayirushe kandi nta muti yatugejejeho. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Reka noneho tujye kwa Muyoboke Ndatabaye Bose. Reka nawe tuguhe umwanya wo kugira ngo utubwire urangiza umuti ubona ukwiriye kugira ngo muvugutire kino kibazo kirangire. Ariko nari numvise Honorable Emmanuel Muhozi ashaka kuvuga ko abatutsi batagirirwa nabi, atabagirirwa nabi nibarya babi. Ikibaza tese abatutsi bose guhera ku mwana wonka, abadamu, abasivile bose babaye babi. Icyo ni ikibazo kimwe ndi kwibaza, kubona umuyobozi indepite national cyangwa se provincial sinzi nimba akorera intara ya Nord Kivu cyangwa niba akora mu rwego rw'igihugu, ni ku intara yakagombye kuvuga amagambo ameze gutyo. Ibyo ni ibintu yakagombye kuvuga neza, akabisobanura, akavuga n'ikigomba gukorwa, kuko ariko yabivuze, yavuze ikigomba gukorwa, yakivuze. Abatutsi bakorera mu gihugu abenshi ntabwo bemerwa ubu nyine, usanga babita ko binjiye rwihishwa mu gihugu, ugasanga buri munsi nibo birirwa baririmbwa ku maradiyo ko bakorera igihugu ariko binjije rwihishwa. Icyo ni ikibazo kimwe gihari. Ikindi kibazo ni igihe usanga nkatwe turi muri Sud Kivu turi enclave, ntabwo tubuja, turi muri ville ariko ntabwo dusohoka ngo tuje hanze y'umujyi. Ntawe uja muri teritware ya Fizi, ntawe uja mu yindi teritware. Turi abantu bari enclave, tukibaza ngo ese ni ukubera iki tudafite uburenganzira cyo kumwe n'abandi. Ejo bundi murabizi ko hari abanyamurenge benshi bafashwe kubera ingaruka z'aya magambo avugwa buri munsi. Ubu ngubu bajanwe i Kinshasa badafite ibihamya ibyo ari byo byose bigaragaza ko abo banyamurenge bakorana na M23, ariko ubu ngubu barafashwe bajanwe i Kinshasa. Icyo ni ikibazo kigaragara gikomeye ko abatutsi bahura n'ingaruka z'amagambo avugwa buri munsi ahembera urwango, ahamagarira abaturage kwica abandi. Oya, ariko wumvishe Nyamuhombeza yavugaga ati niba umuntu aketswe agatwarwa imbere y'ubucamanza, ibyo bitwaye iki? Ibyo ntabwo twigeze tubihakana. Mu gihe bagenda bagakeka abantu basanze bicaye mu nzu bose bakajanwa nta kese zikozwe, ariko abigaragaza, abatihisha, ababivugira ku mugaragaro cyangwa se abazana amacakubiri n'abahembera urwango n'ubwicanyi badafatwa, ariko hagafatwa abatigeze bagaragaraho icyo ari cyo cyose bigaragaza ko bari mu mafuti yo kwicana. Narimbaje rero ni umuti ubona wowe ni uwuhe wavugutirwa iki kibazo kugira ngo ibyo bibazo urimo uravuga birangire? Umuti si uwundi, nuko leta ya Kongo ifata responsabilite zayo mu buryo bukwiriye, igakurikirana umutekano w'abaturage bose cyo kimwe abatavangura, bakamenya ko umukongomani wese asa n'uwundi kandi afite agaciro kangana na kuwundi. Ariko mu gihe bamwe bahabwa agaciro abandi ntibahabwa agaciro, ibyo ni ibibazo bitazashira, bizagenda bigaruka. Ubu ngubu turi mu bwicanyi burenga imyaka 6 muri Sud Kivu, ntiburarangira. N'uyu munsi turagabwa ibitero umunsi ku munsi, Minembwe, Bijombo n'ahandi hose. Ni ukuvuga ngo uwo bwicanyi ntiburarangira. Ni ukuvuga ngo bagomba gukurikirana
buri muntu wese ufite uruhare muri izi ntambara agafatwa agafungwa. Ariko mu gihe itegeko ritarahana abantu, ugasanga itegeko gusa riri mu bitabo ariko ntabwo rigaragazwa cyangwa se ngo rikore icyo rigomba gukora, ugasanga umuntu aravuga agakora akica agahembera urwango agatuka abandi akabita ko nta gaciro bafite mu gihugu, ariko uwo muntu ntafatwe ngo atungwe cyangwa se ubutabera bubwire icyo bukoraho. Urumva se woreka gukora icyo bagomba gukora? Reka ngwereke, ukaba ufite umwana noneho akaba afite amakosa, ugahora umubwira ngo uzamukubita inshuro 3, 4, 5 akomeza gukora ikosa. Mu gihe rero utamukubita ni ukuvuga ngo nawe azakora ibyo utazashobora gukemura. Ibyo ni ibibazo guverinoma ya Kongo igomba gufata responsibility zayo mu buryo bukwiriye, igahana abantu bakora ibyo bintu bitari byiza, bihamagarira amoko menshi kwica ubwoko bumwe, abatuma abantu batagira uburenganzira bwabo cyo kimwe n'abandi bakongomani, igituma abakongomani bamwe batagenda bagomba kugenda, badacururiza abandi bacururiza, badakorera abandi bakorera. Abo bantu bose bagakurikiranwa bagafatwa bagahanwa, wenda bizazana umutekano ukwiriye mu gihugu. Nawe Nyamuhombeza, nawe ngaho turimo turarangiza, tubwire mu minota mikeya ibitekerezo watanga ku muti w'iki kibazo. Jewe icyakorwa, mfite ibintu byinshi byakorwa rwose, ariko mbere na mbere mubanze mumenye yuko akaboko k'aya mahanga y'ibi bihugu byo mu burasirazuba, Uburayi, Amerika, Ubushinwa, les multinationales bafite uruhare runini muri biriya bibera muri Kongo, n'abariya bose bari kurwanayo ba M23 ba Kagame babashigikiye, Uganda bashigikiye, barakoreshwa n'ibi bihugu by'inaha. Kubera iki? Ari amabuye y'agaciro ari muri Kongo. Ikoranabuhanga ry'ubu ngubu isi rikeneye amabuye y'agaciro, ziriya coltan, ziriya cobalt, ziriya tantaline ziva muri Kongo. Kuri izi telefoni zikoreshwa uyu munsi, za laptop dukoreshwa, izi modokari ziri gukoresha de batteries electriques, izi train za metro tugendamo muri ubu Burayi, izi ndege tugendamo, ari amabuye abikoresha 80% biva muri Kongo. Ariko urebye inzira bicamo kugira ngo bayabone ni inzira z'umwijima. Rero ntago bakunda ko ziriya ntambara ziri hariya zirangira, kuko bazi yuko icyambere ayo mabuye baje bayabona bibagoye, bibahenze. Icya kabiri, Kongo yatera imbere ikaba igihugu gikize, kikaba kitakidepandinga nabo. Ibyo se ntibari babivuganye na leta ya Kongo, ahubwo bagafata n'ibyemezo byo kuzajya bahana abantu bagurishije amabuye mu buryo butemewe n'amategeko? Babanje bagahana u Rwanda ku isoko mpuzamahanga, ari le premier exportateur, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, cyangwa se igihugu kigurisha mu mahanga za cobalt, za zahabu n'ayandi mabuye y'agaciro badafite aho babicukura mu Rwanda. Ibyo ariko ni wowe ubivuga, bo bavuga ko bahafite. Bazaherekanye tukahabona. Baraherekanye, bagiye berekana ahantu hose bacukura. Ibyo ni ibintu berekanye, ntabwo twirirwa tubivuga ahangaha ko atari byo byatuzanye mu kiganiro, ariko tuzabikorera ikindi kiganiro wenda. Yego. So umuti wa mbere rero, njewe mbona wa mbere na mbere, nuko inzego za Kongo z'umutekano zihaguruka. Buri muntu wese ku giti cye, umutwe wa politike cyangwa ubwoko runaka buhagurukira gutoteza umuntu ku giti cye, cyangwa ubundi indi groupe y'ubwoko runaka kubera ko bari ubwo bwoko nyine, cyangwa se ko uwo muntu akomoka mu bwoko runaka, umuntu wabikoze, ubwoko bwabikoze, cyangwa se umutwe wa politike wabikoze, bashireho inzego zihamye. Abo bantu nk'abo bafatwe, bashikirizwe inzego z'ubutabera zikora umurimo wawo, kuko nta mahoro yagaragara ariho muri injustice. Noneho kubw'ibi mbanze mbabwire yuko abanzi ba Kongo batari bavugwa ku mugaragaro ngo batungwe urutoki. Abanzi ba Kongo rero, uwa mbere na mbere ni wa wundi wibwira ko hari umunsi bazabyuka mu gatondo bagahambiriza abarwandofone bose ku butaka bwa Kongo, bakabahambiriza iyo nka nikuze niki ngo bajanye mu Rwanda. Umuntu wibwira ufite mu bitekerezo icyo kintu niwe mwanzi wa mbere wa Kongo, kuko ni ikintu kitazashoboka. Uwa kabiri
ni wa wundi nawe wumvisa abarwandofone uhora mu matwi y'abarwandofone ati reka mbahe intwaro, reka mbahe n'abasirikare, reka mbahe n'ubushobozi bwose, mugende mutere Kongo, muyidurumbagatanye, muyirwanye, amaherezo muzafata Sud Kivu na Nord Kivu burasirazuba, cyangwa se muzafata Kongo muyigengeho. Muvandimwe, uwo ni umwanzi wa kabiri, kandi si uwundi, ni RPF, ni Kagame, ni Uganda. ariko ibyo babihakanye. Sindi kubategeka kubyemera kuko hari des faits. Erega les faits sont têtus, niko bavuga mu Gifaransa. Les faits avec le temps, igihe kizabibemeza ku mugaragaro. So ubwo rero umwanzi wa gatatu nkuko nabivugaga ni RPF, ni UPDF, ni M23 na EAC. Mu buryo ki communauté internationale na l'ONU nibahaguruke rwose bafatiye mbere, nkuko dufatikanya n'abandi bose kwamagana abantu bahembera imvugo zo kwanga le rwandofone ku butaka bwa Kongo. Bahaguruke badufashe twamagane n'imvugo zituruka muri Uganda n'izituruka i Kigali zo guhembera ubwoko n'inzangano zishingiye ku moko ya Himatutsi ku butaka bwa Kongo, n'akabaye kose bakakitirira genocide, kugira ngo bakore icitwa incitation. Bahagurutse babandi banyekongo ngo bahaguruke abari bo baje gukora ivyo bashaka ko bakorera abo ngabo barwandofone. Ubwo rero abandi banyekongo bagomba kumva yuko batagombye kwiroha muri iyo propaganda, kuko bazaba bakorera umwanzi. EAC ndavuga nti nayo nihaguruke. Ndashaka kuvuga hangaha rya jambo Desmond Tutu yahoze avuga na kera kose. Yavuze ati dans une situation d'injustice, quand vous prenez la position de neutralité, vous avez catégoriquement choisi la place ou bien le camp de l'oppresseur. Bisobanura ko mu gihe habayeho injustice ukigira neutre, mbese ntaho ubogamiye, biba bisobanuye ko kera wagiye muri rwa ruhande rw'umugizi wa nabi. Ubwo EAC aho kugira ngo bazane ingabo muri Kongo zitazagira icyo zimara, turanazamaganye ku butaka bwa Kongo. Nibatunge Kagame urutoki, batunge Museveni urutoki, bababwira ati nimusigeho amahanga yabamenye. Ariko ibyo urimo uravuga, izi ngabo baravuga ko zije gukura imitwe yitwaje intwaro aho ngaho muri Kongo, nukuza gufasha Kongo, kandi na perezida wa Kongo arimo mu babyemeje nawe arabyifuza. Ikindi urimo uravuga, icyegeranyo cy'impuguke za ONU cyasohotse kuri uyu wa gatanu w'icyumweru gishize, bavuga yuko iyi ntambara irimo iraba aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru, ntaho bagaragaje yuko uyu mutwe M23 ufashwa n'u Rwanda cyangwa na Uganda. Iyo raporo uvuze n'ubundi, reka nkubwire, ugende uje kuri page ya 16 igice cya 66 kirakugaragariza neza recruitment zakozwe mu Buganda n'inkambi barayivuga, izakozwe mu Rwanda naho zakorewe n'izakorewe ku butaka bwa Kongo. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, niba badashigikiye M23 bazibitse, ariko mana yanje bazibitse gute ku butaka bwazo? Ese amahanga ntibari kwibaza iki kibazo? Ni gute M23 yabicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda na Uganda? Uyu munsi iyo M23 bivugwa ko icumbikiwe mu nkambi z'u Rwanda na Uganda, ikaba iri kurwana ku butaka bw'u Rwanda bwa Kongo. Ntibiyumvikana. Felix Kurayige telefone ye yacitse, abagusubije icyo kibazo ngaho. Nje kuri iki kibazo cyo kuvuga nti umuti wundi urambye w'iki kibazo, diplomasi yarananiwe. Dore yuko bitwaza ngo FDLR iri ku butaka bwa Kongo imyaka n'imyaniko. Muvandimwe n'abatumva bose bumve yuko ntacyo Kongo itakoreye u Rwanda ngo iki kibazo cya FDLR kirangire. Nta gihugu cyari cyabikora ku isi. Kongo yabashije guhamagara u Rwanda, muvandimwe, inshuro zitari imwe, baza n'intwaro rwose, ndetse baranabaha na FRDC. Ngaho gani mukubite FDLR, muyirangize, nimumara kuyirangiza musubiri wanyu. Inshuro imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, ntibazirangije. Ariko u Rwanda ruvuga ko baraza bakabacubya bigasa nkaho birangiye, bagenda
bakongera bakababyutsa kandi u Rwanda niko rubivuga. ariko mon frere tujya tuvugisha ukuri, abo basaza bo muri fare bahungiye muri Kongo mu 94 koko baracyariho baracarwana kugeza n'ubu. Rwose sindi umuvugizi wa FDLR, ariko mwibuke yuko Kagame ubwe na James Kabarebe baravuze bati FDLR twarayishenye yararangiye basigaye ku marembera. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragazaga yuko FDLR yambuka muri Kongo bari hejuru y'ibihumbi 12. Ubushakashatsi buriho ubu ngubu bukavuga yuko batarengeje igihumbi, bari hagati y'igihumbi na 500 n'ibihumbi 2. Abantu ibihumbi 2 menace bafite ku Rwanda kuva 94. ni mutubwira umunsi umwe gusa, icumweru kimwe akarere FDLR yafashe mu Rwanda ikica y'abantu nibura 200 ingahe byagaragaza iyo menace FDLR ariko ifite ku Rwanda bituma RPF ihora muri Kongo. Ariko nibi nakubwiye uyu ambasaderi Gatete yabwiye akanama kaone gashinzwe umutekano, aravuga yuko u Rwanda rufite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko FDLR irimo irarwana na FRDC mu kurwanya umutwe wa M23. Umva twebwe ingabo za Kongo zafashe ingabo z'u Rwanda ziranaberekana, noneho ko babanyivansinga nejo bundi barabahamagaye inshuro zose bagiye izo nshuro 10 ko batatweretse ni 10 bafashe. Ariko nkuko nawe wavuze ngo uri murahanura, rindira gato wenda nabo bashobora kuzaberekana aho, ariko izo nshuro zose nta numwe batugaragarije. Icya kabiri, noneho reka ngubwire umuti urambye w'iki kibazo cya FDLR. Jakaya Kikwete yabibwiye Perezida Kagame aramubwira ati jewe umuntu nkawe ndamutegera mu nguni nkamukotora nkamutwika, ariko uwo ni umuti na ushoboka. Kurya bahora babwira Kongo ngo ivugane n'abayirwanya, igihe kirageze yuko amahanga ategeka Kagame guhamagara FDLR bagafata intebe bakicara bakaganira kubitabahuza, kuko ibyo bapfana birusha ibyo bapfa. Ahasigaye ariko bo baravuga ko badashobora kwicarana n'abantu bakoze genocide Nyamombeza. Abo bantu bahora bitirira bakoze genocide, kuki Kagame igenda ikabafatamo bamwe ikabazana muri government yayo igakorana nabo. Ariko aho ngaho basobanura ko ari kuzana ubumwe bw'abanyarwanda baba babazanye mu Rwanda, ariko bariya bo baravuga ko ari abafata intwaro bakaza gutera u Rwanda. Twebwe icyo dusaba gusa abakoze genocide n'abatarayikoze n'abanyarwanda be. Ngaho turangirize rero muri Kongo, uwo muti abariho turangirizaho. Reka ngaruke muri Kongo. Umuti urambye w'iki kibazo nanone, diplomasi yarananiranye pe. Ubwo rero umuti usigayeho, Kongo nishakisha imbaraga zose babanze gukora desinfiltration muri FRDC no mu gipolisi. No kuvuga gukuramo abantu bacengeye harimo abacengezi ba RDF bari mu gisirikare no muri polisi, ariko babanze babashakisha. Ibyo se hari ibyemezo bifitiye bwana Nyamombeza? Birahari 100% pe, birahari nabo bari gukora ako kaduru. Doye nka 2. Oya, ibyemezo biravugwa rwo, mapping report irabivuga. Wowe uravuga mapping report ya kera cyane, turimo turavuga ubu. Ibya kera nibyo bigenda bigaruka muvandimwe. Ibya kera se nibya hehe? Okay, ngaho rangiza rero, ngaho rangiza, twara iminota yaturangiranye. Ego. So ibanze ku desinfiltra FRDC n'igipolisi, nirangiza ihereze FRDC ubushobozi bushoboka bwose, amakungu nayo atere FRDC inkunga, bakubite M23 umusubirayo rwose ku buryo bayizahaza ubutazasubira ukundi. Icya kabiri, bazariyere za M23 n'u Rwanda na Uganda, amakungu nareke kuruma anahuha. Barumva yuko mu gihe M23 gifite base arrière mu Rwanda no muri Uganda, ziriya ntambara ntizizarangira. FRDC nizikubita nanone M23, nanone barahungira iyo baje bavari muri Uganda no mu Rwanda, amahanga nanone yongere arebere, ejo bongere batubwire ngo tuganire n'izo ngozi z'ibibi. None ko numva urimo uravuga ngo u Rwanda ruganire n'abarutera, ariko wagera kuri M23 ukavuga ngo nibarwane hubwo babatsimbure.
ariko generali Muhozi Kainerugaba we arasaba yuko byaca mu nzira y'imishyikirano, anagaragaza ko Kongo yo yari yatangiye kujyana imishyikirano n'uyu mutwe wa M23. Iyo niyo nzira. None ga abanyekongo nabo bari muri M23 bayandi moko batari abanyarwanda nyine nabo bashiraho bagakingirizo, ariko M23 kwitandukanya na RDF ubu ngubu biragoranye. Niyo mpamvu nta biganiro twakora na M23 mu gihe cyose M23 ari RDF. Umuti wayo ni ukwikubita rwose. Ndangirize kuri iki kibazo cyo kuvuga ndi nanone izo nkora mabi zigicumbikiwe mu Rwanda na Uganda, ni Rwanda ni ruzishikirize guverinoma ya Kongo, Uganda nizishikirize guverinoma ya Kongo, maze na Kongo ikora uko bwakabaga ishikiriza FDLR u Rwanda, maze murebe ngo amahoro araramba. Kandi diplomasi yose niveho bafunga umupaka w'u Rwanda na Kongo, Vincent Karega asubire u Rwanda, ambasaderi wa Kongo asubire muri Kongo, maze murebe ngo amahoro araramba. Murakoze murakarama. Nubwo twakomeje gutakaza Generali Felix Kurayige, ikiganiro tumaze kukirangiza nakomeje kumushaka maze mwumvisha ibyo Nyamombeza Ombe yamuvuzeho, ndamusaba nawe ngo agire icyo abivugaho. Icyambere ibiganiro by'amoko sinjya mbijyamo, iya ideology ifata ko ari ideology ipfuye amaso, ideology idafite iterambere, sinjya nyiganiraho giye. Byavuze General Kainerugaba yabitwikinze nk'umuntu ku giti cye, ntiyabitwikinze mu izina rya gisirikare, ntabwo yongeye nabivugaho. Ariko icyo nshaka kumenyesha ari uwavugiraga Finland, ari umudepite Muhozi, inyungu ya Uganda ni amahoro muri Kongo, kuko mu gihe Kongo ifite amahoro kimenyesha abaturage ba Uganda n'abanyekongo bazacuruza hamwe. Icya kabiri, mu gihe Kongo itunganye, leta ya Kongo yashobora kuba ifite ubushobozi n'uburenganzira ku gihugu cyabo, kimenyesha nta nyeshyamba zakoresha cya gihugu kutubuza amahoro naho kubuza amahoro abaturage bacu. Hanyuma ko twarimo dusoza se tuganisha ku muti, ubona wowe umuti w'iki kibazo waba uwuhe? Umuti wa mbere ni uko bene gihugu bemera ko hari ikibazo, kuko ikibazo kirahari. Icya kabiri ni ukubaka institutions za leta, inzego za leta cyane cyane zihuye n'iby'umutekano, kugira ngo leta ya Kongo ibe ishoboye gukontrolinga igihugu cyabo cyose. Kuko mu gihe hari ahantu hari bacuma ababishya cyangwa se abagira nabi, mu gihe hari icyuho bagaterera advantage y'icyo cyuho, nyine batangire indwano. Kandi twibuke ko ibibazo muri Kongo si M23 gusa, hari n'andi mashyaka ahungabanya amahoro muri Kongo, za M18 n'iza Mayimayi n'izindi. Kuba rero umuntu yibasira M23 gusa, icya kabiri akareba ko ibihugu bikiranye ari byo bizanye ikibazo kandi imbere hari ikibazo utakisuzumye, uba wibeshya, uba wangiriza igihe, ntabwo ugera ku miti. Nibyo koko abaturanyi b'igihugu bakwiye kuzigikira Kongo nyine mu kwiyubaka, kubaka izo nzego za leta navugaga. Uko gushyigikira mvuga ni imishyikirano nk'iyo Uganda yigeze guhura nyine leta ya Kongo na n'izo nyeshyamba za M23. Icya kabiri nangwa ushaka gusoza nacyo, ubwizere. Niba hari amasezerano akozwe, buri ruhande ushyikiriza amasezerano, ibyo byubaka icyizere ku mpande zose. Murakoze. Okay, ndabashimiye cyane General Felix Kurayige ku bitekerezo mutanze. Ndabona mwakoze. Arakoze Nyamombeza Ombe. Reka nshimire na David Karambi, nshimire kandi na Emmanuel Muhozi, nshimire na Muyoboke Ndatabaye Bosse. Namwe mbashimire mwese mwadufashije gutegura kino kiganiro, hamwe na Paul Mason twari kumwe hano mu buhinga bw'ibyuma, mwari kumwe na Fenenga Kwaya. Nakagaruka.